Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uksiang jong kaseng Neutrap National Liberation Council HNLC uba sadon bela. Ubadai ru Presiden kaseng HNYF uleh thu baki nong yalam kaseng HNLC kinsa syong jingalang biang hadian bekisan ngut kidekot kila letpai sha Bangladesh menhaka khan ru tari unai luar arajar arpawar. Kabala jandap shibenai shiteng hadian bekila dep ya kendu ya kibor sorkar Meghalaya ba sorkar India. Ki nong yalam ke HNLC kibelawan poisha Meghalaya banyak keren yasung kilang vice chairman kaseng ba man bhalang jerwa political secretary ba arrestawel thongni foreign secretary ba prangkupar dingdo baju khotsen uba metal lembat arngot ki PSO vice chairman ba kentobyu aibor lem marbanyang bat uba store gilengdo. Uba sadon bela ula pentepru, ba uba Bobby Marwen ubadai Commander in Chief, bat uba San Kupar Nongtrau General Secretary, kinsawan pai cha Meghalaya, onda kala biang lut ka jengkren bat ka sorkar India. Basalan kubri kan bat pi halak pi HNC mo pi dayu ksang. Tangi kila pai Bangladesh lano kion pai biang sini sa Meghalaya ni. Na kaliang yung ki hadin na pai kila dap kita pasawang jong ka di kundu juki penyekeran. Dalam saat meeting na kamhe juki. Jadi kita meeting sa yo. Tu sini Kin shimni karayo. tak ada mentah shimna shitang kila lech Bangladesh. Yo jikti bi hidu mentah. Ka juki balong tong ta long bagi adap itu ka meeting na kong. Dalam saat ko yung meeting na kamhe. Jadi kita meeting sa kundi. Jadi kan sedang government. Yo kadar ka isi kila syong tukin na kinang juga. Kalau ada kan penyekeran juki ka formal meeting juki. Kita kan sa. Kay gimat kiba kamat ya ba HNC kon ra government. Ya kimat tu ma kalau juang nak kapor sa long di benda ki bagi pala ban pau kita. Ada kapor sa isa. Dia bilong ksiang jong ka HNC pila lech Bangladesh. Kila kot epi Bangladesh. Kata long kiki long Belum itu. Nato amlilai. Teki long tharai lano ki actin pi bagian pai biang sama kalian. Ki perti seperti hadir kita meeting yang makin sasyong siang ni di por kena kapor. Yang seperti pat di PK di rumah. Dunia ke sorkar ke ika jingkular ke sorkar ke. Malu kita kan pardon kalau mau jumpa ka syukur pitang bahkan kalian sorkar kalau ai itu ka siapa sih cuma. Lala badung bani bertulun ni kan kampung kan tawa aja kakak. Kaskurti kum lagi habakiwan na Bangladesh mano baskurti ki. Bagaimana pengadai pagilay ko longga dari sorkar yung pagbiyak security. Kabiang kalian sorkar habis ka security berbeda. Di nomor kinan sa Bangladesh, track sorkar Bangladesh ka tip na tip ya kini. Kata orang kiladon lagi pausunam tip na tip tambah kidon tak. PPD kusiang juga. Juga HNC. Di try pikmi lang ti dulano kan ke jing keren kan seso kan dak sipor na. Mengalong na ba tang ada ko yung tingin siya siya ba kay dokumen ko sa lut kapsik. Gumba ka nungod gid kot HNC gidon manta piyo jikti. Kata lang yung mala. Dapat pa mo. Te boleh ki patang itu kini kamba kamapo boleh ki man hijong tu. Komandan in chief. Prosedur bah babun ki benta jo cingeran bat ki megi kentu kalong bunta long kinong ilang manakmat ke sawan dala di ko yang da kapan petulun ni kam temaki jo ke awat ke petulun adu kan ni di kerenan bikin petulun jo Jomba Bobby, jomba San Kupar mata ki don habang des. Ki ongkum no pi kin wan Thailand no. ya kata benta tolong dala petulun ke kam trai ki adu kon sini ke sawan wan nei yang Botip mo. Kadang. Tapi kay ka jing ijing pila ka HNC ke kare sukno kon Thai no sa kajalala jong sa karila jong kay ka jing ikan orang. Kita kalau ke babun ki benta ki ni keren ki issue jo ni kon sa gin sa keren kata ka platform long ni ba kadi benta ka mag om ni keren na sa kajalan sa kami tengah kemen ka benta ka maki wan sini long ka benta ka kongsan na babun ba ki daw ba ni mila ni keren na sa pai. Kadang ka jing so kenja habak ka HNC kadai ka we ka seng mo kiba jamreu kala. Kitiap sudah kawan esok no. Ka dan ka jing sengan na ka jing sengan na. Long ka jing wan no jadi kamut ke jinja no. Kamut ke jinja no. Hari ini ibun ki wan surandar teng kim sengan teng ki wan hanet siya pendek ki pulet. Hai kata kadang am siya pendek ki pulet la ki wan surandar. Kan ni ka ba khap ka menta kam dei ka so. Kadi ki peace process. Ai
Ay. Bayo on sordar ko magbawa awal pendam. Pendam ko man pendam matya pendam manong Benerin. Kani ka bawan ta kadi proses kamde ka sordar. Sarkar bla late kamla bon wanra kena jing sok nak ai daw ki jing jing wet hakini sarkar bla Lek late sih kan siong kadon ka communication ya. Kami di ta. ila se kimdan kesiang ne tu por Ang nga siya ta ta bang ba kamdan ka communication gap ka kham. Yana ye. te kulisibun ba sadan bla ya ka por jongpi tinag liang ka jongpi ka seng ru pin dan tre chakmat HNL di presiden am jongta kulisibun ba sadan Ta.